Alright, we see my mom nyina akwaba bi na mom nyina afisha pa emfamra aye the Bonesman TV na nche bia na muhu se mene maame abrewa yi abena facho a de interview ba na maame babia na wo ana na setena mu na edin ye pa da no da mpo na ya rehosem abusia ye de ba yi moboa ye ama be bosome ba ko ne na chikakra bi no yetimpeja adan we edisi wo maame abrewa yi anso ho ye mana mattress ene mpa ema nyina no abusia efeye na bronya duru abusia na yentimi enhwe eye me maame abrewa isa enti na ne wo se ye ne se abusia me maame ba ko a owo eye US maame ba ko a owo US na omaye enioma kakra eye entoma ene enoma bebre se ye mfamre eye maame abrewa nti awo entoma ne enioma bebre na ose yemfa embrewo nti ubi bagi ma edoso yi pa ena ewo bagi bebre sa enso so ena eye awo me maame ba ko ono so ewo eye US abochima musa ono so yemfa ntoma wi enso emre friend no me maame akua your friend akua ono so US ntoma po miensa ose yemfa mbrewo na wo nso so opama no wa den na wa be we die ne de o mapempama obetima den nti no omo si yemfa mbrewo ya nso so ya ba no nso so na wu ya to emo ne ne ma we di abrewo se osusu buronya yi no fatwe wonum na didi so as ye omre kakra ka wo wi ase no awu fatwe wonum na didi minimisa dofo na yesa amwai nti ade na abeka tro mo menna basi ndabasi amen aya die nyamen chiabe amen fadan koyi on ba se won koyi amen amen hoso ba be di hunya ba se won koyi amen ba mewu hotia kwa ba mani amen so ndana se aya die amen nyamen fadan ko chebe amen so amen on bi ho amen anda se kun senti hoy na men ti hoy una munyaba wanyaba kafra obaba akope wakaba bi ubeja wawe huachi mbaga nyadwe bi okay nti awo me maame zinabu na siyemfa eye ne mawe emrewo na me maame akua omunyina wo US omunyina wo abruchiri omsiyemfa ntoma we suso emrewo nti nyankopon hira mbu bia ma zinabu wo US na siyemfa envelope we so enka ho sika ewom na eno so wode ato ho nti we de wode nti nyankopon hiro bibia se da ne da nyina no ye de ye interview su ba amen amen obo mpa na no aba ma ye adofo omobo aye no omo na aya nti amen amen baba agwari shabla amen nti nyankopon hiro bibia ye de eye me maame abena facho a ne nioma ne bre nti ne de mo bre na nwa na eye entuma kakra ye maame zinabu ene maame akua de mai semfamran ene ye de aba ye da munyina ase eni semrepa mu no ye besa nso ahia afia ewramu na afia ewramu no mesre mo se wo ade bia pese wode ma aye yarefo ne bia na numbers no ana ya ekuso no wo frɛ numbers na menim se ye baba ba bia wo bia ne ababa gye nyomai yankopɔ hiro bibia no nka nyina ho ye da munyina ase amen interview we so wani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modern aso be san so a share